Эми бүгүн 26 декабрь 2021 жыл туугандары универсал базар каналынын Окат Борбордук мал базарына кирген бука базары жана ошондой эле эрке ургачы турпокторду сиздер менен биргеликте көрсөтүп берсин. Сиздер бааларга маани берип туруңуздар, үйүңүздөрдө болгон букалар, турпоктор, бунашындарды салыштырып туруңуздар. Так. Ака, мына ушул буканы канчага бербедиңиз? Базар багылды? Багыл элек ба? Канча дедиңиз? 115 миңге ба? 115 миң сурадым мынага. Бул 2 жашар окшойт, а? 2 жашар. 2 жашар бука. Мына ушул жерде Симментал сиздерми? Кимден экен? Мулардын ээси бар экен, а? Ло, букалар кимден экен? Сизден эмеспи? Сизденби? Капойс. Канчадан экен? 100 миңден. Булар ушунда кандай болуп калат, Симментал? Герафорттар, а? Герафорт неге. 100 миңден кем бар экен. Алмаз ака, үйдө дагы барбы мындай букалар? Жок, өзү меники эмес, мен сатканда турам. Сатчу эле. Жардамдашып. Бүгүн кетет да, канчадан сурады? Билбейм. Ал чай ичкен кетти го. Жок, канчадан сурады ээси? Неме, клиенттер сурады да. Чай ичкен кетти, мен сураган жок. Макул анда, улан теребиз. Серасың? Мында бир Дурус деген бир киши бар. Бука базардын шеби мына кетип андар. Буканы канча дедиңиз? 100 миң, а? Сиз баккан букалар өтө күчтүү эт берет дейт, а? Мына Шайым деген жигит бар, бул дагы базарды чечип коет көп нерсеничи. Кайсы баа болот? Базардын кучагы да. Кайсы баа болот? Кайсы баа? Токол менен аркы. Токол менен аркы мүйүздүбү? Ооба. Сенде алики ассортимент экен да аралаш, а? Бир мүйүздү, бир токол. Токол керек деген токол бересиң. Мүйүздүсүнө мүйүздүсүн бересиң. Канча экөөнө канча бердиңиз? 161 миң берди. 161 миң берди атнеге. Көрдүңүздөр. Улан теребиз. Буканы көрсөтөлү. Экөөнө 161 миң. Ака, ушу буканы алдыңбы? Алдыбы? Канчага? Кимден сурайм? Сен билесиң да, айтып көрбөйсүң. 77геби? 177 миллион болду. Dekon bolani, jashi dekon. Shu bola sotdi. Qaysi ekөө? Ekөө? Mana shu ekөө. 177 ming. Al şu yerden kısart vereydim olsa. Ekö 177 ming toğanlar. Gördünüzler mi? Avlan töröz. Kaysıl yerde bağ oldu da görmedinizler mi? Bağ oldu, muna bağ oldu eken. Kançaga berip koydu aka? Pışık okşaydı. 125 mingge. 123 mingge. Значит 25 деп коюп ошого берет окшойт. Бирок жакшы толтуруптур ака, караң. Базардагы букалардын алды экен. Мына эттери кыймылдап турат го, мына пышытабы дейм ичин да. 123 миң баа бердим ака. Көрдүңүздөр. Сураң ака, сураң. Сураң, Болду ба? Тоғандар көрдіңіздер ме? Қайсы бұқа алым сатылып кетті, көрдіңіздер ме? Мына бұқалар кімден екен әкелер? Қайсы бұқа олды? Қайсы бұқа олды? Жөніле тұрасың ба? Мында семсек шақын кеп кетті. Бір сағын олды. Кайсы сайттан көрөсүң да? Универсал базары YouTube каналын. Универсал базар. Ооба. Көрчү белеңиз? Görüşünüz gerek, nokatlardan pastayan. Buka bağ oldu bak sizdeki. Kança verdi? Akırkısını aytıp koyarım. Men hem mындай күбө катарлы билип коем. 150 миң. Өзүнөбү? Жакшы баа берип тургу. 150 миң бериштиби?
Mına buqalar kimden ekan? Husan qanday? İşler yaxshi, tilsizmi? Kimden mına buqalar akalar? Bilbeysizlarmi? O'ta yaxshi. Sizlarmi buqalar? Yaxshi kelishtirib boqqan ekan da. İşte yaxshi. Qaysini berib aytasiz aka? Qancha ekan? Ekor qanchaga? 180 mingga. Shuni alistlatib ko'rsataychi qara. Ha, 180 ming eko. Ha, eka. Bering aka, yaxshi boy beribdir. 180 ming eko. Qanchaga berib aytadi aka? Ha, nar qara eko va? Bo'ldi. 143 mingga. Bular bilan Ulan qara, bulda o'ta to'la ekan. To'la buqa ekan. Nerda ham bir akamiz o'ta pishiq turadi-da, buqani qirmabchi. Qanchaga berib aytadi aka? Ekoni 118 ming boy ber debdir. Eko, to'g'ri eko bog'ildi qo'y bugun ha. Jub bilan. Va boz buqa va? Ko'rolchi qana? Bir ko'rolchi, bu 6 oylik buqa deydi-ku. 6 oylik bor. Ne dedi? Sharamil deydi. Sharale bu qayerda bo'ladi ko'ncha? Tak. Volgograddan olib kelganman. 76500 ga. 76500 ga berdim. Yaxshi sotibsiz. 70. Bunga sotdim. Qaysini? Nar qara muzdimi? 74 mingga? O'ta yaxshi. Bozordagi bog'larni ko'rdingizlar, 6 oylik buqa mına. Ne izlep duruyorsun? Buqa olib kirdingmi? Ha? Siz qancha qaldingiz aka shuni? Yem keldingizmi? Loji ketdi. Dur deyimden fazla olmaz qo'y. O'sishdi. Eko Juna 148 ming. 48. Juna, eko. Yaxshi. Did yerlik bo'lsa og'zimiz yer ko'rmasmi? Bu yoqdan qiyin qiladi. Bunisi sen aytgan gap bo'lsa ham bu. Yaxshiroq turpoqlarni ko'raylik. Qancha so'radi ekandan? 53. 53 ming aka. O'ta yaxshi. Uka bundan qancha so'radi? Bozor. 38 ming. Aka siznikinchi qancha so'radi? Ya odam chiqmaydi. Bunday chiroyli, sezbayli o'zingizni kengir turavering. Qancha so'radi? Ha? 55. Arg'inni ko'zini ay ko'rinib ko'zini deganda ilinib tutasunda sen necha kattalardan. Ben 38 ming yıldan verdi. 38 ming koyardım bana. Turpoqlar biraz alsıraktan tartayınç. Göç yarım 38 milyon bu sene. Şu turpoqlar qanchadan berib edingiz aka? Qanchadan naqilqisini aytingchi. Alaga qancha berdi alaga? 40 ming berdi ha? $44.500 ga bundan aldı. Qaysini? Yerni ko'rib etgan. Men Urg'och turpoqlarni ko'rsatayin tuğanlar. Mana Urg'och turpoqlarga keldik. Qanchadan? Berib aytat. 18 ming. Qaysi biri? Eko
Qanchaga? Ben bunday bo'lishi mumkin emas biroq. 50 ga o'tib bering da. Qaysi bering aka? Juni 50 mingga. Sen o'zing kettirat bor yo'q. Ya qanchaga bitdi ushul? Qashqa? 24 ga. 24 mingga. Urg'och turmoqtordi qanchadan so'radingiz? 25. 25 dan mi? Qaysi bering? Endi ko'rdim. Yo'q. 692. Ana qunozini qanchaga bermadingiz aka? 29 mingga. 692 Akberdi. Erterdanki. Ya dile balağınızı açsanız ya alıp versin. Akberdi. Urg'och turmoqtor tartib bering tuğanlar. Qaysini satdingiz? Qanchaga aka shuni? 692 Akberdi. 24 ming. 24 ming 500. Erkek turpoq. O'ta yaxshi. Qaysi sotilib ketdi? 21.500. Bunaqasi va 21500. Erkek turpoq ekan ha? 21500. Aka bu turpoqlar qanchadan berib edingiz? Torpaqlar çoğun 26'dan ayıkçı. Buna 26, 25 ha? Ekranı 26'dan bunu 22. 22'den bermey qo'ydingiz bu. O'zingiz qanchadan bo'lsa berasam. 30'dan kam var diyor. 30dan kemi bor ekan da. Buni qanchaga berib edingiz aka siz? 22 yarımga vermedim. 22,5 ga va? Urg'och ekan ha? Erkek mi? Erkek turpoqlar o'ta ko'p kirib turadi tuğanlar. Qaysi qachon aytib qo'ydilar aka? Kokko. No, qancha ochig'i qancha bo'ldi? Aldım kişiler yok. Qaysi? Ochig'ini qaysini ochig'ini aytib qo'ying dedilar shu. 24 yarımga. 24,5 bo'lsa ber dedilar. Nerede ham Qiziltot bozorchi? Qaysi Qiziltot? Zefir baka. Ha? 31? Yaxshi ko'rishim biroq, ha? No, turpoqtorni qanchadan berib qo'yding kam? Yem geldi aka. Ha, bechara. Sal kechib kelsin-da. Qanchadan deding ham bunalarni? 32 mingdan kam bor ekan. No, gol qo'yingizlar ene. Berene iki. Qanchaga so'radingiz? Ekon. Ekon 50 ming ba. Ya to'g'risini ayting, qanchaga so'radi? 25 ga. 25 ming so'rabdi. Bir torpoqning puli ham bo'lib turib, Can nasıl olacak? Ben alıp olmaydı mı? Siz maşınız ne var? 28 surat. Ekon bar. 28. Şumen turpoq bozor, Sağlığı bozorlar jiyintiqda tuğanlar, hem жылқы bozor o'tamiz. Keyingi chiqilishlarni ko'rib turibsizlar.